soomana booda maalirra jirra ramadaanni erga dabre booda maalirra jirra obboleeyyan keenya namoonni ergaa tana laalaa jirtan ergaa tana sheer godha namoota saahibban keessanii kaan biraanillee gaya seenaa ajaa'ibaa takka waliin dubbachuu deemnaarraan tana seenaan tun seenaa gurbaa tokko duuba kan ramadaana keessa ibaadaa khayriilee garagaraa khayriilee gurguddoo daragachuu ture erga ramadaanni dabre immoo khayrii sanirraa duyda garagale sayee khayrii sanirraa duyda garagalee karaa bakka duraan duretti gurbaa deebi'e bakka karaa bakka duraan turetti gurbaa deebi'e gurbaa san wajjiin laala duuba seenaa tana duuba na wajjiin tura dubbiinis maal fakkaatti gurbaa tokko maqaan isaa Saalim jaaniin ramadaanni dhufe gaafa ramadaanni dhufu gurbaan kun badiilee fi diliilee duraan dabarsaa ture keessa ture irraa deebi'ee tawbaa gama rabbii isaa dhufe duuba rabbi subhaanahu wa ta'aalaa tawbaa isaa irraa dhagaya kadhaa itti fufe ramadaana guutuu halkan salaata salaatu guyyaa qur'aana qara'u sadaqaa waan qaburraa saddaqatu itti fufe duuba hanga ramadaanni guutuun dhumatti yaa gurbaan kun yeroo halkan salaata salaatu ni booya hedduu booya guddisa hedduu duuba kadhaa tana guddisa san bira dabree salaata jama'aadhaa takka masgida maleen salaatu jama'aadhaan malee salaatan salaatu haala kanaan ramadaana isaa guutuu goolabe gaafa ramadaanni guutuun goolabamteetiin hin turtu duuba gurbaan kun guyyaa silaa halkan iidaa tana jedhan saahibban isaa kan duraan inni bira ture kan duraan inni badii wajjiin dalaguu ture kan duraan inni dogongora garagaraa wajjiin hojjetu ture sun itti dhufan yaa Saalimoo baratiin gaa amma ramadaana fixxee meeqoottu gara keenya jedhani gurbaan kun itti koflee jara kana laale wallaahi an akka duratti isanii miti amma badii isinii hojii dalaguu bakka isin dhaytan san dhaquu irraa gabaabbadheetiin jira dhiiseetiin jira jeen ummanni immoo hawaasni isa wajjiin sa'a san jiru itti koflan warri saahibban isaa ka duraanii keessa beekan san tuyyeruma ramadaanaati hogga ramadaanni kun dhume haa nu bira dhufuun isaan oolu nu wajjiin haala keenya dabarsuun isaan oolu jedhaniin yeroo tana duuba akkuma san ramadaanni dhumee iidiin taate amma hawaasni masgidatti gaa isa bares gurbaa kana jabeessuu seenan jaalatuu seenan yeroo tana duuba ammas warri masgidaa kun guyyaa takka salaata subhii irratti Saalimiif biraa dhaban Saalim salaata subhii hin dhufne aboo Saalim kun maal ta'e jedhan amma isaanilleen Saalim kana maal ta'e jedhaniituma wal gaafatan inni bakka duraan jiru sanitti deebi'ee dhiisaa jedhaniin amma yeroo tana duuba gurbaan kun akkuma tasaa bakka sanitti deebi'e dalagaa sanitti fufe masgidan dhaqa jee hogga yaade hogga namni aboo saahibban isaa koo masgida dhaynaa jedhaniin masgida kana mee'af nin dhaqaa homa jedha torbee jumaadhan dhaqa boodarra osoo jiru ramadaanuma hogga dhufe ramadaanuma itti dhaqaa dhiisaa ramadaanummaan haa dhufu ramadaana toobadheetiin ganaa san booda dhiisaa jee akkasumaan galgala galee rafe gurbaan kun jaa'atil mawtu bil fuja'a balaan tasaa halkumanuma kana mawtal fuja'aan itti dhufte duba Saalim kanatti halkan akkuma nagayaan rafeen ganama janaazaa isatti duba namni lafaa ka'e hogga du'aa ganama argan biyya walitti yaamanii dhiquudhaaf hogga dhufan namoota kana keessa gariin dhufan bar gurbaan kun gurbaa masgida keessatti gaafa soomanaan waliin boohu akkatti boohicha guddisu gurbaa akkatti salaata hogga salaatu boohu ka saddaqatu ka qur'aana qara'u ka salaata masgida maleen salaanne sanii jedhaniin gariin warri garee taanirraa laa haala sanirra hin jiru irraa deebi'ee jira gurbaan duuba haala maasiyaa dalaguun ture du'e maasiyaa isaatirra jira kanaafuu gurbaa warra maasiyaati jedhaniin duuba boleeyyan keenya Saalimnin toobadha odoo ji'uu ramadaana dhufuun toobadha osoo je'eetiin hin yaadu ramadaanni achiin hafuu isaa inni hin beeyne har'aan tan ammoo kunoo addunyaa irraa boodaa gala itti akhiraa isaaf taate jechuudha duuba ramadaanni kun kanaaf itti ramadaanni kana maaliin dabarsine ramadaana booda immoo har'a maali jirra salaatarra jirraa sooma soomanaatiin hin jirraa shawwaala kana akkamiin dabarsine akkuma san sadaqaa duraan sadaqan qur'aana duraan qaraanu ramadaanuma qofaaf dhiifnee dabarsinee jirra moo fuuldura akkamitti maaltu tahuu deema itti khayrii dalaguu itti fufnamoo asitti irraa gabaabbanna of haa toohannu ramadaanni kun deebi'uun isaa nuti hin beeynu fursaan amma qabnu tun asin nurraa dhaabbachuu nurraa cituu malti kanaafuu dubararraa kaanee toobaa gara rabbii keenya haa deebinu rabbii keenya haa yaadannu rabbi nagaaf rahmata nabi irratti haa buuftu sun isiniin jaa asumarratti isinirraa dhaabaa ergaa tana nama hunda biraan gayaa sheer walii godhaa saahibban keessan biraan gayaa dhaamsa kiyya asumaanuu tiktokii kanallee fooloo godhaa ergaa tana akka isin bira ergaaleen akkana akka isin bira geessu jechaaf unshurul khayra lil khayri addaalu lil khayri ka faa'ilihi wassalaamu alaykum
ورحمة الله تعالى. والسلام من اللقاء.